Norrlenska nautakjötið, uppskrift af góðu kvöldi. Húsavík Walking Tours eins og nafnið ber í för með sér, verkefni sem snýr að gönguferðum á Húsavík. Verkefnið var sett á stað með það að markmiði að auka fjölbreytileika afþreyingar í bænum og veita ferðamönnum tækifæri til að kynnast Húsavík betur. Við ræddum með verkefnistjóra gönguferðana og fengum smá leiðsögn bæinn. Well, we started last year, but it's an idea that it's on our heads since a bit longer, since a couple of years, I would say. Basically, we noticed that the people, mainly the tourists coming to town, of course, they are still interested mainly in nature, like whale watching, or we're close to Mývatn, or the mountains, the sea in general. But they are more and more, with the year passing, more interested in local culture and folklore. So we thought, why not giving them like another chance to stay longer in town and to spend some time finding out about our culture. So we came out with this idea of the walking tours, and since last June we are operating these tours in town, in Húsavík. And have there been many guests on the tour? Well, since last year was our first, I think I can say that we were satisfied with the numbers. It was a bit surprising that we had quite several customers in June, when like our first month, and when we didn't have any scheduled tour. Then July also, maybe also because of the weather that was not very great at days, we had like less customers, but then in August again, yes. Mm-hmm. And we are getting more inquiries for next summer. And are you only operating during the summer, or? We operate mainly during the summer, but we are actually available to do tours even out of the tourist season, out of the peak season, if we get any inquiry. Do you have scheduled tours every day, or? Actually, we tried to have scheduled tours, but that didn't work out well. So we just like to give people the freedom to decide their schedule, and we try to accommodate their needs. Í gönguferðunum sér fólk marga af vinsælustu stöðum bæjarins og heyrir sögur af Húsvíkingum. Skrúðgarðurinn meðal þeirra staða sem heimsóttir eru í ferðunum. Við förum náttúrulega byrjum þarna við kirkjuna og svona tölum hana og löpum svona kannski að hafnarsvæðinu. Næst löpum við að Guðjónsson reit sem kallaður Segjum söguna á bak við hann og meðal annars af hverju leikhúsi stendur þar. Löpum svo hérna skrúðgarðinum. Þetta svona meðal þessara staða sem ferðamenn hafa mikið verið að segja okkur að þeir hefðu aldrei fundið og mætt á nema þeir hefðu komið með okkur. Já, eðli málsins samkvæmt þá náttúrulega allt að gerast á höfninni Húsavík og fólk kemur alltaf mikið þangað og borðar þar, fer í hvalaskoðun og fer svo. En missir svolítið af þessari efri byggð hérna sem samt svo rosalega stutt í burtu. Og það mjög ánægt með það þegar það búið að koma hérna kannski og sjá hvað allt fallegt og svona vel sprotti kannski í júni, júli, ágúst að hafa komið hérna og svona upplifa kyrrðina og endurnar og allt sem hér Þú varst nú að segja mig frá að hér gróður frá ýmsum heimshornum. Já, það búið að sanga miklu að sér hérna á þessum rúmlega 40 árum síðan skrúðgarðurinn sem sagt var til eða fyrstu plönturnar voru gróðursettar og hér hægt að finna plöntur sem eru alveg alla leið frá Alaska annars vegar og til Suðurskauts hins vegar og allt þar á milli. Þannig að það gríðarlega fjölbreyttur gróður sem hér að finna. Í síðasta mánuði var skrifað undir innleiðingarsamning Húsavík Walking Tours í könnunarsögusafnið. Það var bæði gert til að auðvelda framkvæmd og utanumhald en einnig vegna þess að safnið og gönguferðirnar byggja á sameiginlegum landkönnunargrunni. One of the 3 exhibitions that are featured by the museum is about the Vikings and the first Húsavík being the first settlement in Iceland, first Viking settlement. So one of the main stories that we tell during the tours is exactly about that, about Gardar coming to the bay, overwintering here, and then Nautfari staying even longer with the 2 more slaves. So there is a sort of natural connection between
the two institutions, Walking Tours and Museum. So we decided to start this sort of collaboration that includes both the tour with us and the visit inside the museum for a special price. And the tour takes people here to the museum at the end. Yeah, this is the final destination, and actually always has been, but that's more of a coincidence. So, well, we thought it was really logic to make this step, and we called Olli, the manager of the museum, and made this agreement, and we think it will be very good in collaboration, and Francesco actually works there, so so he can do maybe two things at once almost. But how does the summer look for you in the tours? Pretty good actually. We've been getting requests from all kinds of groups, and we are trying to schedule our time because we are both working in all the jobs. And also, I don't want to say this too loud, but in the next issue from Lonely Planet about Iceland, I think the Húsavík walking tours will be included in the activities for Húsavík. As an activity, it's growing very much in Iceland. We can see it in Reykjavik. There's like these big groups always in the center of Reykjavik.